Ngiyabingelela ababukeli bomkhaya TV King SMC Mr Delicious ushoti ke lo bafethu ngivezela inyeke lethi terrible kodwa ngikuthanda ukuthi nibize ngoba nganivana kodwa ngoba sengiliveze sengilonke ngimchaza ukuthi hayi kanti ngilivezile nami ngisaphuma kanje yabo kodwa ke sengikhulile sengadlula lezo zinto so bafethu ngibingelela novusi ngibingelela nokhulekani ngibingelela nje nonke ama viewers bafethu ngiyabingelela ama subscribers nonke bafethu ngiyabingelela we love you bafethu siyabona umsebenzi bafethu nikhona ninathi asihlale nje siumndeni wakumkhanya kude sonke sibambisane nje bafethu kanje njengoba sibambisene we appreciate konke lokho enikwenza bafethu kumkhanya kude so hey lo mbuzo lo ubuzwe lo mfethu okay kulungile ngizokhuluma ngawo kunenye viewer la ebuza umbuzo ethi hayi bo weshoti ngizwa kuthiwa iboshwe ejele ave sithanda ipaint hayi impela kungaliwa ngisho nokuliwa kulwelwe ipaint okay ake ngiveze-ke le ngithe mina mangifika ebhantshini sengifika ejele ngisase waiting trial ngayizwa leyo nto okukhulunywa ngayo kuxoxwa ngayo kuthiwa hayi yabo ipaint wara yabona lapha ebhantshini ipaint yabona mhlawumbe ngivezele uyabona waiting trial angithi waiting trial usungakagwetshwa so futhi usukunalento ukuthi ungaphuma noma yini uyabona lonto le umuye enkantolo nje umfike enkantolo usangaphuma uyabona lonto le so izinto ezikhulunywayo waiting trial yabo lonto kukhulunywa ngabantu asebegwetshiwe basebekhuluma ngalezo zinto ezinjengalezo kuthiwa hey uzowe ebhantini lapha nje bese bangiyipaint lapha namabhantini uyazi ukuthi waiting trial abantu asebegwetshiwe kuthiwa amabhantini babizwa abantu ababoshiwe kodwa abangakagwetshwa awusho ukuthi umuntu oseboshiwe ongakagwetshwa osase waiting trial usahlala medium ewesivini yena akasili ibhantini ngoba akakabhantini akakagwetshwa usayisiboshwa nje yabo usawumsolwa kahle you understand so bethe bafethu niya emabhantini nabani soba ngamapaint ngithule ngiyilalele soba ngamapaint ababene zobe ziwathatha bona la kuthiwa nje wena shoti nje yabo lecala lakho nje wena vele uzogwetshwa shoti nangempela mfethu ngagwetshwa but iminyaka ababengithembise ukuthi ngizogwetshwa life ayenzekanga bafethu ngoba nenkantolo yona yayingithembise life sentence kodwa ngesimo sokuthi ke icala ngendlela elenzeka ngawo mina ngangilazi futhi ngangaliphiki yabo ngoba ngangazi ukuthi kahle mina bengingazi ukuthi mhlambe lento isizozibe isifika isiba yilesi simo esikanje yabo lonto le mina ngangayitshela ukuthi ngenza icala yabo kodwa ngagcina ngibona ukuthi awu sengenza icala yabo so ngalikhuluma nje lonke iqiniso ngasizakala ekuthenini ke ngigcine ngasagwetshwanga lo life sentence engawuthenjiswa inkosi yenkantolo dithanda ngizobingelela ngoba yangithembisa nje life sentence athi life sentence no 30 years kwakuthi angihlanye ekhanda ndi ngina 27 years ngisathi nje ngisafuna nami ukuhlanganisa empilweni into zami ihlangane yabo noma ngingamncane kangakho khona abantu engabezwa nje ngikhuluma leyo nto kwenye ama videos bethi hawu 27 wawungekho omncane wasumdala kabi yabo mina kodwa ngangiyibona ngimncane because izinto engangisafuna ukuyi-achieve zaziningi kakhulu yabo leyo nto leyo so ngaba naleyo nto leyo ukuthi ngisafuna uku-achieve izinto ey'ngaka yabo leyo nto leyo sekuvele kwenzeka into ekanje namanje futhi ngizothenjiswa udile kajele no 30 years yabo ungakhuluma iqiniso ngendlela ngalikhuluma ngayo ngokuthi nje ngikhulume njengoba linjalo inkantolo yangizwela yathi ukungiphulela yangishanga leyo minyaka yangishanga ngayo yabo so ngifuna ke ukuthi ngiyikhulume le njoba ngisho ukuthi ngesikhathi ngisewaiting trial ngikhuluma leyo indaba yamapaint kuthiwa ipaint liyadayiswa yabo siyixoxelwa abantu asebeke baba amabhantini ngamanye amazwi asebeke bagwetshwa njoba bela nje manje waiting trial sebenza amanye amaqala babuyele ejele uyayibona
abanye babo baphula amaparoli yabo bathi hayi lapha lokhu ebhantshini yabo lo iphende uthatha uzulunungu lithi lithi manje wena lithathaphi yabo iphende akuyenzeka khona abantu abasebenza khona omunye kunamavuyo azokhuluma ukuthi amaphoyisa kanti awahlali inodwa wona kuthe ngikhohle ukuthi wayibizwa ngani phela yabo phela ngiphumile bafethe ejele ningixolele yabo lonto ezinye izinto zakhona sebuye zithi ungilahlekela like njengokuthi nje kambe le ndawo ehlala amaphoyisa ibizwa ngani ikhona lapha eWestville kuthiwa angazi khona le gama lakho ngizokukhumbula phela masimhlangene ikhumbula ngiyonitshela bahlala khona ke lapho so kuneziboshwa uthothi ziyakwazi ukuya khona ziyosebenza khona yabo lonto le nothi futhi wonke amaphoyisa uthahlala lapho ikhona ngaphakathi eWestville ndawo yazo kodwa bathi ihlala amaphoyisa hayi ukuthi ukhona nemizi yawo ehlala emzini ayishayela imoto zawo esemsebenzini ekuseni amanye la uthi mhlawumbe sanicaba ukuthi la wasuka safika yabo mhlawumbe angakabi naneminyaka netheni yabo lonto D group nje la wasethi impela kulokuze ejele hayi basosebenza nemizi banemizi yabo la bantu bahlala emzini yabo but kule ndawo le elapha eWestville phakathi ehlala lapho uthi liboshwa zihamba mhlawumbe ziyogunda utshani khona ziyonza neqina amawindi zibenzeleni yabo lonto le izona ke igcina seyibuya mhlawumbe namapheki kanjalo yabona leyo nto le so leyo nto ngayithola ngisase waiting trial yabo kushiwo ukuthi zibuya nawo kanjalo lamabhendi yabo nama sengizengigwetshiwe futhi ngalithola leyo nto ukuthi kuneboshwe kanje zibuya nalowo mabhendi kanjalo but mina ngizokhuluma nje ngami mina bafethu angifuni mina ukuthi ngibe lapha phambi kwenu ngizonitshela amanga mina angikaze ngihlale endlini nomuntu kuthiwa ngihlele endlini ngihlalele mina esi1 ngihlale uthi ngibo 1 2 3 ngihlale 3 years and a half esi1 maximum yaseWestville asuka khona ngayohlala eB3 ngahlala khona 2 years and a half bezwa lonto le sengihlala emedium manje ngasekho maximum emedium yazo ngahlala eDoksini unyaka wonke yabo so isikhathi engihlale lapha ngihlale almost 8 years ngisenje ejele ngivalelekile ejele but bengihlala endaweni ezihlukahlukene so angikaze mina ngiqondane nokuthi ngihlale endlini enomuntu mhlawumbe nomuntu oke wafika nepenti ekuthiwa mufike nepenti kunjani uyalinuka kunjani yabo akaze ngaze ngihlale endlini enjalo but nansi ke incident engifuna ukukhuluma ngayo mina uyabona ngiyayikholwa leyo nto ephethi noma mina ngayibonanga kulezi ndlebe engihlala kuzona engahlala khona ngaze ngaphuma ejele but ngiyayikholwa because abantu abaningi ebenginabo bebesho ukuthi bona bebeke bayibone yabo nanokuthi ke phela ijele hamba tshintshe yabo leyo nto le so mina into engiyaziyo ngaye ngakhuluma kwenye ivideo lapha ngithi ngathuka isimanga kabi khona lo sisi lo kwi generations khona lo sisi lo angithi bekukhona uCosmo lapha kwi generations kukhona noLucy ne khona lo sisi lo obewudadewabo kaLucy noCosmo bekuthiwa ubani kambe bazongikhumbuza ama viewers khona lo sisi lo ube usisi kaCosmo noLucy loyo hey wake wabangwa kabi lo sisi lo kubangwa isithombe sakhe yayizwa lo ingizwe ke ngoba ngiyazi uyibuza isithombe sakhe babe sithatha ngithi ejele bangena phela newspaper amaphoyisa afika lo noma ingane kaLucy usisi khona umuntu usisi waye udadewabo hayi nempofu khona lo sisi lo wayeyidakhe emnyamana eyidakana nje ukuthi angiyilandele khona lo sisi lo wayeyidakana nje yabo eyisitufuzana
uyabona noma yena engamkhulu kakhulu but esitufuzana usisi kaLusi noKhozo phela ufike kube uLusi kube uKhozo bese kukhona lo sisi lengumshona yabo bese kuzoba ingane kaLusi yabo lo sisi ke lo angisazi bekuthiwa ubani sengikhohliwe but kwabangwa kwangena newspaper ejele amaphoyisa nje afika no newspaper sinalesithombe salosisi ukuthi useyaphuma kwegeneration ngoba kuthoje ukuthi ufile kunjani yabo wasikhatha lo mfethu lesithombe yezwa leyo uma esikhatha wathatha iCalbot ne wasenzela iframe umfethu yezwa leyo yabona iboshwa creative yabona ka lento ekuthiwa icreativity ejele emfethu isithombe esinewspaper ne wasikhatha wathatha iCalbot wasinamasela kuleli iCalbot la eCalbotini amacelele eCalbot wenza wa designer ngetissue yabona itissue ngalento uma wasuyibona ungaphika ukuthi itissue leyana yayinhle kanjani mfethu kwa isithombe nje esihle ngathi ibonke ukuthi creative wasithatha wasinamentisela ubelala fika umbhedo phansi kuwo part nendawo bese ubonga phezulu yena belala lo part nendawo kanje wasinamentisela udongeni ngobulala eceleni kanje wasinamentisela udongeni kanje kwasuka umsilo sabona wayedlula nje ethi wathi hawu umuntu wami ubani hayibo umuntu wami lo kwasuka umsilo ngempela nange ethi badlala ngikhuluma ngendle mina engangidlala kuyona ngithi mina badlala mfethu hayibo yazi kwahlehla imbhede ngempela ejeleni kuthiwa kuhlehla imbhede bekuliwe awethiwa mfethu lapha endlini kade evele kwahlehla imbhede yabona kusuke kade kuliwa ke lapho hayi kwaliwa ngempela kulelo indaba yalwazi ethi omunye intombi yakhe ethi omunye wakhe yezwa lo nto le owami lo muntu ufethu yabo lo nto yabo hayi owami lo muntu ufethu yabo lo nto le yabo wena ke ungayibona lento ungayibona as if labantu ngathi bayahlanya yabo lo nto kanti lo muntu ukwazi ukuthi abuke lesithombe ameditate kusona yezwa lo azambone lo muntu engathi umkakhe phela ijele bafethu enye indawo yabo azambone ukuthi ngathi umkami lo yabo it's like my wife usezo wakhola ukuthi umkakhe so mina ngeke ngabona le nto okuyenzeka ngabona futhi ngaze ngachaza kwelokuzana ngathi kwakudlala uPopayi laphana kukhona lento uPopayi kuthiwa ununu yabo bayakhumbula nje abaye khona uma ngihleze ngimbona la akayikhohlwa le nto uma viewers ethi igama lami ngingununu ngiyathanda ukudlala yini uyathanda ukudlala namhlanje ngiyathanda ukufunda namhlanje sizofunda uano ino yena ke lo nu lalela wayethi mevele ekseni unu yabona izinhlamba sesizazi zonke bonke nabo omvubo ayibona manje ewaiting trial asikasi indawo zama USB nani yabo futhi ukhona asasikhathi nasikhona ayengekho ama smart TV noma ama flat screen you understand wakhona nawo ama TV amakhulu la nibukela nje u1 u2 u3 no8 no ATV so manje leto seniyazazi zonke ukuthi ngasikhathini ngene ukuthi usukwazi nje uyilingisela zonke lezi zinto ezidlala lapha angathi phela uhleli la yabo kungena umvubu lapho kuthiwa mvubu yabo le nto le kuthiwa sekumvubu yabo uzoyiboshwa nje shefithi isikhathini lapho akekho umuntu onewazi la endlini kuthiwa hayi sekumvubu kuthiwa sekuyimvubu sekuyazi ukuthi isikhathini kuthiwa sekumvubu yabo le nto le sekumvubu odlalayo you understand yabo uzothi akekho umuntu onewazi la akekho umuntu onefoni kuthiwa sekumvubu yabo le nto noma kuthiwa sekununu sekazi manje hayi sekuyitakalani sisami yabo sekuyitakalani bafethu yabo usuyabona ukuthi hayi seliyashona ngila noma sekunjani yayizwa le nto le hayi sekuyiyo TV hayi kushuthi seko 4 to past 4 yabo le nto yayizwa lo so into engisho ukuthi ununu mina ngeke usiboshwa sithi ununu ume kahle yayizwa lo nto sithi wazwama kahle ununu yezwa lo nto ngathi ayangaze ngiyibona into nje sengisebhantini kulento yeYouTV kuvela lesingane zami yeYouTV ezincane wathi umuntu umkahle lokho ibuka wayikhosa lo mfowethu lo wathi uncutho lu
angazi ukuthi uncuthini bazosho abantu bangakhosi uthini kuthiwa ilolu uncutho lu uyabo uhalela ingane encane ayibona ku TV so uyabona ukuthi ingakho ngithi mina ngiyayikholwa lento ukuthi lento okubanga kwephedi ngempela izithanda futhi khona iyenzeka but mina ayenzekanga in my presence you understand ingakho ngithi ngikhuluma iqiniso ezenzeka my presence lezi lento ngiyibala kuningi okunye engakukhuluma okwenze okuyiproof yokuthi ngempela lento kungukuthi ngempela yayingenzeka yabo lo kwesi isikhathi kubanga uyiphoyisa alazi ukuthi balithanda yabo amaphoyisa ke lapha wesivili esifazana kuthiwa omama ngisho kuthiwa yithi uyalibona i2K i2K lelincane liphuma esikoleni ngokuthi sesisebenza la awusawubona ma awukwazi ungathi ma ngathi indlela yoku discipline you understand ngisho kuthiwa umfana ombona ngathi i2K ufuna ukuthi baba yabo nomuntu eyinduna nomuntu echief yabo nduna hamba kanjani ayitanki baba yabo baba noma sibizwa kanjalo wesivini angazi kwamanye amatshela ngikazi nje kwamatshela kuthiwa abanye bathaya osisi yabo but lapha wesivini nje ufuna ukuthi ma uthi baba you understand uthi noma othile mhlawumbe yabo lo nto leyo kuthiwa umbonile lo mama walapha khona umama ofikile lapha esi2 yabo usesi2 lo mama bafethu asimbangi nje lo yani asimbangi uthi uyithethe wena kuyadla lokhu manje asimbangi noma uyothi ayibo efethu awusimbanga kanje nokuthi umbone kanye wena yabo yenzo lo nto le akazi lo mama not ukuthi bayajola naye akazi ufuna isisela ngithi manje usejele manje uyabona nto ukwazi ukukhanda isithombe so umuntu ombonile ukuthi awami lo muntu bafethu kunzima ukuboshwa lento ngisho nje ebona abafethu abantu abasathi basafuna ukungena ejele ayihambani so ingakho ngisho lento yamapenti uzothi ubathanda kabi ipenti ungayihleka wena because right now we are here outside yabona kodwa manje kuthiwa ufika ngaphakathi nawe uyothi usuwenza izinto ongayethethu ubungazenza nawe njengoba ngaze ngasho ngathi mina ngishayela iqabhula strong ejele shaya iqagula mina ke ngashaya iqagula ngesithombe hayi bazothi abanye yini iqagula ngiyazi khona amayavuya zamatsha azothi awini iqagula yabona iqagula kuthiwa i4 sex bafowethu yabona kulento kuthiwa i4 sex bengishaya iqagula mina inhliziyo lezi ngikhulume nazo efonini ngezwe lo nto le senze sex to the phone iqagula ke le yezwa abanye ke beshayela masturbation yabona into ngeyithombe omunye uthola empedeni wakhe la kuneyithombe yabona amantombazane lawa kwakuthiwa yini kumuza futhi ayi khona kuthiwa ubuhle bendalo uyayibona lezo zinto enjalo ngithi manje ngathi igqoke into khona bafethu abathi angisukume ngicela ukusukuma futhi bathi angisukume bathi bafuna ukubona ngimfishana ngempela yini okay asi bagqoke ipaint ne ipaint ne nento engathi uyabona umuntu osuke ebeach bagqoke kanjalo uthi kunezithombe enjalo le yenzo lo nto le yenzo lo uyamasturbate ngalezo zithombe uyayibuka la masturbate thoda kana phone abana amafoni bamasturbate through iporn bayibiza ukuthi iskandal uyabona lo nto le abangana amafoni abangasifuni iskandal kodwa abana mhlawumbe uthi unefone eupopop yenzo lo nto ushaya iqagula sayiqagula kanjani namfethu ushaya inhliziyo uyabo bezwe le nto le so manje ngile nto ngisho ukuthi lento ke indaba yamapenti ngiyayikholwa ukuthi iyenzekile yenze but mina ayikaze yenzeke in my presence but ngineshow ukuthi ngempela biyenzeka lento because of izinto lezi asengichazile nani esenizwile khanya kude TV ngiyabonga.